Hamas hovin Israel an puhna Gaza City a Baptist damdoin beina chungchanga andot alang chuak ta zela US official te chuan kan hmu china Israel chetna ani hmel lo antia BBC in chui chianna anneya ralthuam lama expert te ngai dan anla khom atangin Israel missile wangani hmel lo tian soi chuak ve boka hetilai hian Israel hmel maram le Arab ram dang te chuan hei hi anpom du chuang lo thung US hian intelligence atanga anthu don na rang mangin kha thil thleng zir chian na kha anlo nei ve ngal alo neya fin fiana an nei te an zir chian na hmashwaya chuan alali baptist damdoin puak thei thila beina kha Gaza a firfiak lian ber pahnina PIJ te thil ti ani arinom hle ni antia an report hi US president po anril ngal hetilai hian zirchiana hi ahmashwai chau alania finfiana lakhomin zirchian chhunzom zel alanie antibok US intelligence te chuan satellite thalak le infrared data tangin damdoin deng tu rocket hi Gaza tanga ka chua ania firfiak te ka chua ani hmel hle zo kani antia video rang te anjir chiana tangin rocket ka chuana laya hian Israel sipai te anom lowa helam hoizong hian missile an chua lo bok anti US National Security Council thupuang tu chuan Gaza Strip a Palestinian tana beitu then khatte poin rocket hi PIJ te thilti antum lok reng wang ni lem lova an ngai saka Palestine lama hian a chui chianna an nei meka PIJ te rocket ka sualwangani em ti finfiatur hian thei top kan chua donani ati US hian infrared satellite hi missile ka chua vilna tan amang thrina kumsang ni le sompalia Ukraine Malaysia thlona Russia sipai ten an ka thak chungchang po infrared satellite data mang hian riat chuania US chuan he satellite hi anrampana missile thlolu omem ti vilna tan an mang thrina ne hebaga hian news agency lian BBC hian an correspondent tirlutin chui chianna anei ve mek boka an hmu chua ber chu Israel missile ti nilowang ti hi ni ve bok lataka tanga video a lolak fu tenen mithiam som ni rual anen tira chung zinga mi pakwa te chuan an thil hmu hi an la hril lawa mi pangain an soi du lem lo boka midang zong chuan an ngai dan chu Israel ti ani hmel lo ti hi nia heng mithiam te hnena hian apu nat dan te ari le adang te anen fia tirani aninge yeti chu soi theilo ma se an ngai dana chuan Israel in do thlona te chetna chuni sela hei ai hian chiat na athlen na sajok dayang missile an mangro theilutuk anti Vanderbilt University an assistant professor J Andres Genona chuan apuak kha ateriau maya lumna pe chuak tlem tinania hewang hian rocket fuel la bang kang ang bera puak na se chuan missile puak thei thil kha apuak tinani zokang rocket halo nu ma ang ber tinani chu atia van boruaka ron eng zuai muturom chu rocket hi asat turain asa a athodan turat hok talovin atlak na turaya ma fea atlata ani mel boke tina soyane UK Royal United Service Institute an senior researcher Justin Bronk point finfiana alatam lova soichian harviau mase puadanenin rocket chiang kuang lovin lir theida na azuk denga chumi hnuwa atuyal thei paya wanga puak ta chau ani mel ative bokane hetilai hian Middle East analyst sibilina anruaitu Valerie Scuto chuan Israel hian drone in beina turaneya hengte hian Hellfire missile an phura
heng missile te hi apua kanep dewa atlak na khuar lian tak asiam ngai lem lo boka mase missile kaldan atanga enin hellfire jet nairo niin alang chi abok si lo ati hedam do in puwa male puwa nu thala ka tanga en kopin rocket kha damdo in po na tla ani mela damdo in building hi chuti takin ati chelem lawa lir thei then khatero achia ti deuh chawani kha chuti lain finfiana pakhat anla hria chian theilo pakhat chu lir thei dana hian rocket tlak na lai khuar le lir thei aletling zonga let aum ve boka mase khuar hi alian lem lo hle thunga Israel chuan khuar omang lo hi anchet na ni lo tilan tir tuwa an lo mang to nge nge ani kha hebaka hian rocket shipper mutura tam lo hle a shipper hi heng projectile te khoyatanga ron chuak nge ti chuinan an mang thina amuna BBC correspondent chuan a shipper omang lo nina soi hetiang ani ta ka chuan Israel kha ayin soi thiam satlia ani melvak lo US le mithiam te chuan khathil thleng an chui chian na ahma hruai atangin Israel chet na ni theya an thiat lo thu an soi chuak ta nga la Hamas te hian dotin Israel an beya miswale poi khoi tuanga an chuata niin alang tariane US President Joe Biden an Israel atlo nuwa British Prime Minister Rishi Sunak chuan atlo vele ta Israel athlopna thu soima se US President tai chuan atrong kam afim khurdeu International law board Halloween Israel chu a inven konga kan thlop lata ne na changai turin kan du sak cheu Hamas te inum zuina konga le an mi rente in hruai hole konga kan thlop tlat cheu antia Hamas ho nuai chimero chu asoilang lo thungane Israelin civil mi te torna thleng lo turin mala ti kan ria tranpuina alu theina tura Israel thutluk na po alomom hle Palestine mi puite hi Hamas te che thona tuar tu ani telve tin Israel chu hun harsa to lain thriana ni na akianga kandinga antorna kantor pui takzet tia soyane Israel hian nimin lama Gaza a tranpuina lu ti ralorem ti to Gaza chhim lama hian Israel point damlo le liam tuarte puina akal pui don ninan soya ramdang atanga tranpuina te hi Rafa border atanga lu pui ani rinoma helai hi akonga chiain ansiam thameka tam tham tak alalu thlei theilo Russia phei chuan Gaza mi puite chomdol na tur hi Egypt kaltlangin apito nge nge ne Israel chetna hian Hamas le firfiak dang an hek chun zom zele Nizan Khan Israel te chuan indo thlona mangin chetan thole a Gaza in khuar firfiak hruai tu pathum an ka phlum le ne IDF ina soidanin Gaza a firfiak pol lian ber pathum na PRC pola chimlama an hotupa Rafat hilala chu ka hlumania Hamas din tu Abdelanu pui meithai Hamas Political Bureau a meichia an thlantlin masak ber Jamila po Israel che na hian athiboka Political Bureau a mi pali te chu anche tiratang hian anthita a Anibaka hian Palestinian National Security Forces a an hotupa muheisena chu Gaza City an beina ka hlum anitel bokane Gaza hian nuna chanzatin sangthum le zasari a hol chhota dera chuti rolin Hamas te hian Israel ram chunga rocket an lakap lut vereng boka thiza thi an pung chak leya Israel atanga Hamas ten mi an ruk bawa an threnza chu zahni som ni akai chhauto bokane Hamas te hian October ni saria an chetna North Korea ral thuaman mang ti finfiania Israelin firfiak te kutatranga ral thuama manzinga North Korea siam F7 RPG alotel vetlat maya
hei hian khovel ram tam berin na taka hrek mek North Korea hian sumsiam na tan ral thuam tolruk dan kong ala hre fo tilan tire antia North Korea hi Gaza a firfiak te pui tu zinga pakhat tania Iran kaltlangin ral thuam te hi an tolru nia soi thrinani IDF thupuang tu chuan Palestine atanga firfiak anram chunga lute anom tolo ti soi chian thei alani lo tia soya Gaza ramri chevel munte hi kanla dap chuak vek lova October ni saria firfiak lute kha anom tolo ti soi chian thei ni lo ati Nizan Khan firfiak chaw to tak mai Gaza kirle tum mi pakhat an manani October ni saria firfiak te chetna Khan an defense minister chuan mo phurna lak thua soya Israelina chan let le konga nataka ache don thu asoitel boka intelligence lama an hruai tu te poin Khamizan Khan poi khoina chuak don tilan tir thei tur thil thren khata oma ma se chu chu kan hmu ka nani tin intelligence lama an hlo cham na chu an mo phurna ani thu asoi ve bokane Israel hian indo thlona chet na aladu tok lova leilam sipai tirlu atum donem ti chungchang e ro chuan engma ala soi chiang le tari lo bok kane